Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi twabazaniye inkuru idasanzwe kandi ikomeye cyane mu rwego rw'ubutabera bw'u Rwanda. Tekereza guhabwa amahirwe ya kabiri mu buzima. Umunsi umwe wari waraheze mu gihirahiro n'ibihano biremereye cyane n'ibyishimo bidasanzwe ku miryango itanu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza umutima w'imbabazi ndetse n'ubushishozi. Atanga imbabazi ku bantu batanu barimo abahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda, abanyemari bafite ibigo bikomeye ndetse n'umunyamahanga. Nimwiyunge nanjye rero muri aya makuru kugira ngo mbasobanurire byimbitse uko ibi byagenze. Nk'uko amakuru agera ku meza yacu abigaragaza, iki cyemezo gikomeye nticyagizwe ibanga kuko cyatangajwe mu buryo bwemewe n'amategeko binyuze mu iteka rya perezida. Iri teka ryasohotse mu igazeti ya leta y'u Rwanda ku wa mbere tariki ya 13 za Mata 2026. Iri teka rya perezida rifite uburemere bukomeye cyane kuko ritangira kubahirizwa uwo munsi nyine ryatangarijweho mu igazeti ya leta. Ibi bivuze ko abo bantu bahise batangira kubona umusaruro w'izi mbabazi mu buryo bwihuse, nta yandi mananiza cyangwa gutegereza. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru turebe mu by'ukuri ni bande bahawe aya mahirwe adasanzwe yo kubabarirwa. Ku isonga harimo umusirikare mukuru Brigadier General wari mu kiruhuko cy'izabukuru, no kuvuga retired, witwa Muziraguharara Fred. Uyu mugabo asanzwe uzwi cyane mu gihugu kuko yabaye umuyobozi mukuru cyangwa se Chief Executive Officer, CEO wa sosiyete ikomeye cyane izwi nka Horizon Group Limited. Iyi company yubatse izina mu gukora ibikorwa binini by'iterambere n'ubwubatsi mu gihugu. Brigadier General retired Muziraguharara yari yarahamijwe n'inkiko icyaha gikomeye cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange, yongeraho no kudatanga amakuru kuri icyo cyaha. Ibi byari byatumye akatirwa igifungo cy'umwaka umwe wose ndetse agacibwa n'ihazabu ingana na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Undi wahawe imbabazi mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel nawe wari mu kiruhuko cyangwa uri mu kiruhuko cy'izabukuru, no kuvuga retired, Nkusi Robert. Nawe ntiyari yorohewe kuko yari yarahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange. Ubutabera bwari bwamukatiye igifungo kirekire ho gato cy'umwaka umwe n'amezi 6 ndetse ahanishwa n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Turakomeza iyi nkuru yacu kuko urutonde rurimo abandi bantu batatu. Perezida wa Repubulika yanagiriye imbabazi umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Turukiya witwa Dilan Belat Mete. Uyu mugabo yari inkingi ya mwamba mu rwego rw'ububatsi kuko yarahagarariye mu Rwanda sosiyete yo muri Turukiya yitwa Aknet Construction Company. Yaje guhamwa n'icyaha cyo kugira uruhare mu kunyereza umutungo ugamije inyungu rusange. Yari yakatiwe ibihano bimwe n'ibya Lieutenant Colonel Nkusi, ari byo igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 6 aherekejwe n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bahawe imbabazi kandi ubu hari inkuru nziza cyane ku bantu babiri bari bafite ibyaha bishingiye ku bucuruzi, by'umwihariko gutanga sheki zitazigamiye, ibyo bakunze kwita bouncing checks. Uwa mbere muri aba ni Kanamugire Emmanuel wari wahamijwe icyaha cyo gutanga isheki itazigamiye, bituma urukiko rumukatira ihazabu ihanitse cyane ingana na miliyoni 150 n'ibihumbi 800 y'amafaranga y'u Rwanda. Nabyumvishe ni miliyoni 154 n'amafaranga 800 y'amafaranga y'u Rwanda. Uwa kabiri ni umugore witwa Mujawamariya Devota, nawe wari warahamijwe icyaha nk'icyo cya sheki itazigamiye, agacibwa ihazabu iremereye ya miliyoni 84.
mwemere rwose ko aya mafaranga yari umutwaro uteye ubwoba, ariko ubu bababariwe uyu mutwaro. Nyamara ariko inshuti bakunzi bacu, izi mbabazi ntizivuze ko amategeko atazakomeza gukurikirana imyitwarire y'aba bantu. Uwahawe imbabazi asabwa iki? Izi mbabazi si ukuvuga ngo barekuye gusa bakaba barekeye aho kugira ngo bakore ibyo bishakiye cyangwa ngo baterere iyo. Bagomba kubahiriza ibisabwa bikomeye cyane, kandi nibatabyubahirizwa bishobora kubagiraho ingaruka. Icya mbere, buri muntu wese agomba kwitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze ahatuye. Ibi bagomba kubikora mu gihe kitarenze iminsi 15 gusa uhereye igihe iri teka ritangajwe mu igazeti. Iyo bitabye basabwa gutanga amakuru arambuye kandi asobanutse ajyanye n'aho batuye, bagaragaza umudugudu, akagari, umurenge ndetse n'akarere babarizwamo. Ikindi gikomeye cyane gituma bakomeza gukurikiranwa, bagomba kujya bitaba ubushinjacyaha buri kwezi ku itariki bagomba guhabwa, ni ukuvuga batayishe. Ntabwo bemerewe gufata indege cyangwa imodoka ngo bajye mu mahanga uko bishakiye. Mbere yo gukora urugendo urwo ari rwo rwose, bagomba kubanza kwandika bagasaba uruhushya Minisitiri w'Ubutabera. Ese byagenda bite mu gihe haba habayeho impamvu itunguranye ituma batubahiriza ibi bisabwa, nk'uburwayi cyangwa izindi mbogamizi? Amategeko yarabiteganyije. Bagomba guhita babimenyesha ubushinjacyaha banyuze mu nzira zagenwe, bagasobanura impamvu yatumye batitaba naho bari muri icyo gihe. Byongeye kandi bagomba kumenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zibegereye, nabwo bukabimenyesha ubushinjacyaha byihuse kugira ngo hatabaho ukwibeshya. Twanzuye iyi nkuru yacu, ni byiza kumenya igihe ibi bisabwa n'aya mabwiriza bizarangirira kugira ngo basubirane umudendezo usesuye. Iri teka riteganya ko aya mabwiriza yo kwitaba no kubuzwa gusohoka mu gihugu azakurikizwa mu gihe cyose igihano cy'igifungo cyari gisigaye kuri buri muntu. Bivuze ko niba wari usigaje amezi 6 cyangwa umwaka muri gereza, uzamara icyo gihe wubahiriza aya mabwiriza uko yakabaye. Ariko ku bantu bari barakatiwe ihazabu gusa, nka babandi bahaniwe sheke zitazigamiye cyangwa bouncing checks, uko twabivuze, ibi bisabwa bizarangira nyuma y'amezi 6 yuzuye uhereye umunsi iri teka ritangajwe. Ni amakuru akomeye yerekana imikoro y'ubutabera n'imbabazi zihabwa abakoze ibyaha kugira ngo bihane ndetse basubire mu buzima busanzwe. Murakoze cyane gukurikirana iyi nkuru, ndabashimiye.